leto 1998. godine bezbedonosna situacija na Kosovu i Metohiji se drastično pogoršava. Kidnapovano je više stotina Srba, o čijoj se daljoj sudbini još uvijek ništa ne zna. Porast zločina nad nealbanskim stanovništvom bio je neposredna posljedica povlačenja mnogih jedinica jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije, mada je to bila jedna od tačaka sporazuma Milošević-Holbruk. Tim sporazumom je svetska zajednica želela da spreči beogradski režim da u sukobu sa albanskim separatistima vrši genocid nad Albancima. Ali i među nealbanskim stanovništvom prevladavalo je osjećanje da su, i što se njih tiče, osnovni ljudski interesi konstantno zanemarivani kako od beogradskog režima, tako i od međunarodne zajednice. S one strane mi ovdje izvodimo radove, s one strane čuli smo pucanje, njihova amunicija. U petak 18. ako se ne varam i u 19. u Orahovci napali su teroristi i zauzeli veći deo grada. On je sam bio slabo branjen, kao i ova okolna ovdje srpska sela, koja su bila prepuštena manje više sama sebi. A njihovi rovovi su bili odmah na ovom brdu ovdje već mesecima ovdje. Manastir Deviče, kako vam je poznato, od uvijek je bio izložen napadima. Uništavana je manastirska imovina sa stokom, kradeno, sečom šume, pucali su oko manastira, kroz manastirsko dvorište. Ko je vlastan i ko je ovlašćen da proda jednu svetinju? Svetinja se ne može dati ni prodati. To niko ne može, to niko nije ovlašćen. Danas, kako vidimo, to se čini. Naš opstanak u manastiru Devišće pod vlašću ovakvih ljudi je nemoguć. Mi ne kažemo to da je on nemoguć pa ćemo mi poći iz njega. Mi nećemo poći iz njega nikada. Ali šta će se desiti, to samo Bog zna. U periodu od marta do juna 1999. godine na teritorijom Jugoslavije je izvršena NATO intervencija u cilju sprečavanja humanitarne katastrofe albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Tokom 78 dana i noći ove akcije, vođene pod imenom Milosrdni anđeo, stradalo je, međutim, i brojno civilno stanovništvo svih nacionalnih zajednica. Odmah po prestanku NATO bombardovanja, na Kosovo i Metohiju se vraća oko 700.000 izbeglih Albanaca. Zbog pucanja granice sa severnom Albanijom, iz koje su na Kosovo odmah nakon NATO intervencije počele da stižu brojne oružane albanske terorističke bande, započinje nova katastrofa – egzodus Srba i nealbanaca. Srpsko i nealbansko stanovništvo je i pored prisustva kvorovih međunarodnih snaga bilo žrtva masovnih izgona, zločina i terora. Spaljeno je ili do temelja razrušeno više od 100 pravoslavnih manastira i crkava i mnogi gradovi Kosova i Metohije su potpuno očišćeni od Srba. Desilo se ono što smo očekivali ravno 2 godine dana, da oni oružani upadnu u manastir. Upali su u dvorište, mi smo tog trenutka zazvonili i krenuli na večernje bogosluženje. Tražili su od nas oružje, tražili su zlato, pucali su pored naših ušiju. Uzeli su jednostavno sve što smo imali, posteljinu, svu hranu, lekove.
Deponija smeća se decenijama ovde odlagala, iako je tada opštinska vlast pokušavala da to locira na neko drugo mesto. Najnovija deponija, malte ne ozvaničena od strane opštinskih vlasti u Kosovu Polju, ona je tik uz groblje. Žalili smo se, govorili da se makar to omeđi nekom zaštitom, nekom žicom, da se zna da su to grobovi naših predaka i da možemo makar da ih posjetimo ako ne možemo to izdrživati. Noži zalan beskonečna ja, večna pamet. Evo ovdje smo opasani sve boredom, bodljikavom žicom i maltene nalazimo se potpuno kao u logoru. Do pre 20 dana ovdje nas je štitio KFOR, a od pre 20 dana štiti nas policija. Po jedan Albanac policajac i jedan iz UNMIK-ove policije. Mi iz Prištine do Gračanice apsolutno ne možemo da odemo, ama ni namjeni se sada kupimo.